oblak Bog te vidio, to dreka stoja i ti mrež. Ali nemamo nijedne bijeli. Njena žena je to kriva, ti gdje ona moja žena vidiš? Gdje ona moja žena? Daj Rahalvo, evo 3 čuniške ovdje, daj peci halvo. 3 čuniške. Peci halvo bađe, evo 3 čuniške ovdje. Bog me ti zasići rukave i tvoja čuniška i pecte. Nije mi u redu, neće mi. Rekao Emka 3 čuniške, peci halvo. Ajde, ja ću vidjeti. Pa ja vidim, pecte, kažu, aj majko, peci halvo. Da majka nije ona. Jebem. Nije majka čuniška? Ja. Ona ižnovi. Malo nisam bila. Vaj bađaj. Barava. Vaj bađaj barava. Jebe, ovo ti Daj nam pivu donesi, nemoj, pusti bađe. Nemoj strati. Sereš tuda. Pa ja. Tako je. Pa pivu. Sratska je on svakako. A sad ću mu ja nasu tađu. Šta to pedac radi, kakvi oni? On je moj, Tećo, on je moj amidža, a njegov amidža je otud. Ja sam osim dokazivao šta ortopedac radi. Sam nogu ti malo pomakne 50 maraka. Nebo ti svoj zanat. Jebote, rekao ćemo otac. Kaže mu ja, a sad mu je Čale bio, jebote otac nam njega. Ja mislio ti njemu dade jedma, vidim ono golemo Bogani, čovjek se smiti, samo nogu malo po... Meni 2-3 jutra bio me digao malo s kreveta na, oko pusti ti mene, ja što se tiče nogu ne interesuje, ali meni je vrtoglav, rekao, no. Ne mogu, ali čim ustanem oči unesuje za pane, ne mogu. Daj nam odbi njemu. On tako brio tam žene, to nema s njima, tam ga lami poni, ko ne dreče. A on za i naš nogu da ti drekneš, da mu sam platiš, da drečiš. Drekni plati. I ovo gdjemo 2 put pomače nogu. To meni je dao 50, ja bi ti vježbao svaki dan. Uče noge tam i ja vježbote. Kaže, da ti žemo znaš sirotinje. Bolje da si sirotinje dao, kaže. A bolje, pa kažem, ima tam žena bolan. Ađe, treba. Te Bog se, ma ne mene se to nikom kaže. Ne zna ona za noge, ne zna kad iđe napolje. Sve mora sestra znat određeno vrijeme kad dođe i moram kad 3 put je slačiti u satu. Ja jebote, Juga molio prvi put kad su mene tako, ma bacite me s prozora, halal vam bio. Dedo kaj ne mora si ti kopat u zemlju žive, kaže. Aj nisa, to nije mati rodila na zemljansku, šta radi. Pa to priča je. To je umiljato pa dođe. Zamisli, nikad niko mi to nije škaklio, me vodi s popozorake, nisam dušaj. Što jedna bila slična tebi, ljudi ni mati, čuješ, dođe ti lijepo šta treba da ima. Je života. Rekao, znaš šta, bolovi su čuda koji ima ikakva tableta ili injekcija, ta nema opasne su injekcije, donese tablete, vjeruju oko mora tići. Nema, to je nešto plavo, voljišašku, čuje. I ti ne znaš, umro, ne umro, spavaš ko ljudi na hrkate stoji, kaže, sve me gurale. Hrči, dedo, mene sve djedom zvala, ima stariji od mene ba, nego nas, baksuzi, sve trojica bili u jednoj sobi. Kad djedo, kad odeš, vjeruj da ćemo poludjet, breste. Da smo sami, Gdje hoće naspim češ? Neko, mene su raskućili. Neće da me Čuješ, mene su raskućili neko. Gdje ti teci svom kaže, kako je onog stid bilo što su ga djerašili. Naspi. Tako. Pa nešto mu radili, znaš. Pa ti mu vikao, kaže, pa nije svodni, jeli, znaš. Ja, pa sad hoću da pitam ga gdje ti je Milac bolan, vidim. Jemu te ju kas u mene umijeli, rekao, hoće pet vratit. I sestra čula i dođe i sjede kod mene i ovako učinila. Eto da te malo, znaš, razgovori, jer bolovi su dreči i ja sam drečao, bolnica se orila. A šta si mu radio? Ma kad uključiš je u onu stvar,
crnce dovukli s dugog oda, čuješ vola? I Boga da smaš bar. Čekaj, ali ne meraš mokriti. Šta misliš ti, to je sasireno ko da si nasjekao za ćevapa. Šta misliš usrete? Čupaš ko vato ovako, ko da si vate nasjekao. Jebeno, Ažo, nemoj da Nije, pa moramo, pa kad... Svemu se mora. Pa trebaš ići u školu, sam da vidiš u noći šta rade s naroda i šta narod preživljaje. Nije on evo... Vjeruješ to? Reći će ovako. Sestrice šta rade, nusrete. Ja sam vidio u Tuzli, ali ovo što sam sad potvrdio u Sarajevu. Nema matere ni sestre, ni Boga oca da ti to radiš, to ne radi. To nema više. Ona hoće ti ga tam. Ima i Rasim što se istu večer iz Sandžaka što ležao u mojoj sobi. Avđe, jeste vi šta ganjali? Jesu tebe razraživali? Jeste razraživali imali? Ma šuti, Nusa, te ne mere se kada. 16. dan bio dobro. Kaže doktor isključa svemu, hvala Bogu, i oni isto učuzili oni običaj ovako kada. I nosite ona mala što sad pričam koja nisam. To nema više, ni na nebesima ni na zemlji. Kaže, braco, kako je sada, no? I ona mi dođe, pa sjedi kod mene, nisam, neće uzeti, nisam daju, ni sokove, ima, svako živi tu. Ona mi dođe, sam da me razgovori, nosete duše, vode, ovako. Znaš, kad sam držao ovdje, me nosete, i sad zanosi tu. Se kiče noge, ali ja kad gledam u mrak mi se hvatno, po česu, evo. I ona mi dođe, ja držao kruke, ona dođe, kaže, ko škakine, znaš, šali se. Dobro, onda dobro, nemoj. I kažem, kad ti fino progovori pola, džaba što te voli, pola ti bolesti odnose. Tako je u doktora glavnije što uči. Kaže ona, sestra, mi smo zakletu dali, a da vidiš časnije su šokica sestara, ja mislio muslimanke. Mašle naše. To je u bijeloj nisa i radi sve živo u bijeloj pokrivači. Kako mašla naša ođe, to nije jasno. U nas je crna nekako nosi, evo nosi moja. Pripala me sad kad ušla u kuću. Ubio bi čovjek to, s apetitom, da je Bog, Allah, ne znam ko. Iznenada uletije pretješće djecu, onaj ogrtar crn. Ma jebo mater koji prvi ono iznovu ide da nosi. Da vidiš što šokice časne sestrice se nosi. Da si vidio pravi, jel? Ježi bola, naša nijena se još nije obukla kad ide na melu. Ja nijedna. Ajde, dobro, imat ćeš priliku gledat. Kahne pržene fine, držat kahnu. Koliko ti može biti? Tako što ti kada je kahve, uvijek sam bude nanu dole. Ne bude, Džaba na zveci. da će ti baba. Treba uvijek da je kila, da je puno i onda je... Pa ili dođe uvijek. Ne branim, očistit ću. Ako će uvijek biti puno, ako to ne stavno hvale to sina. Ovo je bila netvojda majka, ja se vodu već oči neko će da ja meljem za nek put je kahu. 3 put djete vraća se. Će Remin donio mu Neštila bude čovjeka dol spavao na site. I posle načeram Nerminu, nemoj mi dolaze cigara. Kusanja vrata, nek ustane čovjek, ostane otvore svak. I ovako rekordo ja zapalnja Nermina dok ti ne niđeš i ona nanišla ovdje dole. Ovdje? Kad ugleda opanke van. Koji? Što je došlo? Ma vidjet ću vas. Šta da? I ja volam. Redovno. Vraću. Redovno. Da si idi ribe kupit vatka u maliko, ja to nemam. Ne vjerujem. Bogati, no nemam. Gdje je papir? Ma daj, nemojte sad životati. Da vidimo koliko je. Ma, Ibre, ako bude obračunato ono. Ja visi. Ne znam si me kako. Super je.